udah berani. Oh, ini keinginan siapa nih sunat nih? Keinginan abang sendiri. Mantep mami ini. Mami udah besar. Ya, hari ini mau disunat. Tidak. Gimana bang sunatnya bang? Di mana ini? Di rumah sakit. Belum katanya. Karena udah sering ya. Cerai ya Cang. Cerai ya guys. Sakitnya nih guys, kan tuh guys, tuh mobilnya banyak guys, tuh kita pakai lainnya di mana ini guys, tuh guys. Pegang mami. Sudah sekolah belum? Ya kenceng dong. Kelas KB. Sekarang mau naik apa? Naik ke TK? TK. Kenceng suaranya udah gini nggak dengar? Iya. Gak apa-apa. Itu buat pribadi penyanyi. Gak apa-apa kan? Ya kan?
الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك توابين Amin. Amin. Ya Allah.